are the army that the ANC has, and I want you to play that role with dignity, with confidence. Umengameli uCyril Ramaphosa uchijile iphiko labo mabe ANC bona kube ngilo eliqinisekisa bona abantu abaningi bayokuvota ekhethweni langomnyaka ozako. For businesses especially, it's very bad. Every day they just come to deliver the water and they don't know what is going to happen about the electricity. Abosomabhizinisi kunye nabantu abahlala Magega neBree Street bathi akubonakali kuyinto ezokulungiswa nje nanje indaba yokubuyiswa kwegezi ephazanyiswe isisehlakalo sokuthuthumba kwerhasi. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku SABC 1 zesiNdebele lochani. ANC uCyril Ramaphosa uyale ubuholi obutsha bephiko labomma be-ANC bona liqalele ukuchaphuluka kwabomma emphakathini. Unikele iphiko imisebenzi elithumi ekufanele iqede ukuphumelelisa lokhu. uRamaphosa bekakhuluma nemphathiswa ngemva kokukhethwa kobuholi obutsha obu. Zingaphezulu kwenkulungwane endathu imphathiswa zephiko labantu abasikazi le-ANC abakhetha abaholi abafunwa ngibo. Usisi Dolasho ukhethwe njengomengameli wephikweni isekela lakhe nguLungi Qabache. Unobhala Zombelelo nguNokuthula Nqaba isekela lakhe nguDina Pule. Kuthi uMaqueen Lishole Mathayo ukhethwe njengozokuqala isikhwama sephikweni. We must therefore make sure that yes, women do have access to financial and economic assets and resources. uRamaphosa uthi iphikweni ngilo kufanele liqinisekise bona abantu abaningi bayavota umnyaka ozako. You are the people who are going to ensure that the ANC gets an outstanding victory in the elections that we are going to. You are the army that the ANC has, and I want you to play that role with dignity, with confidence, with respect, and making sure that in the end, the ANC does emerge victorious. uRamaphosa ungezelele ngokuthi kufanele kuphele inyawo unqwarana ephikweni njengoba nakuzolibuyisela emuva. Ihlandla lesibili leconference lelizoragela phambili ngethungulelwano lomoya lapho kuzokwethulwa khona imigomo yephikweni namalunga angezelelweko. Ekhasini lethu leFacebook siba umbono wakho ngesehlakalo sokuthuthumba kwerhasi eBree Street eJohannesburg njengoba nakuthiwa abosotechniki bathomile ngephenyo nakumbono wakho uyalandela. Umsebenzi omuhle kakhulu loyo ukuphenya ukufind out ukuthi kwenzakaleni icale kuphi. Akuphenyo lokwangampela ngoba kuyabonisa ukuthi kube khona ubudedengu baphathi bedolobha kanye nayo inkampani lemapipe egas nawo iphenyo bahlola ini bakhana bafuna ukudla imali uyodliwa imali mkhathi abenze baphenye bacede ngoba indlela leyo iberegisa abantu abaningi kakhulu qinisekisa into yobana bafumana ingcaphephe nochwepheshe ezenjineli somhlaba khona ukuze baqinisekise into yobana ayiphindi yenzeke lento. Uhulumende makazame abane jonga into eziyamaphansi komhlaba ngangabe expiry date yazo ayikafiki na akwaba azisavise. Kuhle ukuthi kuphenywe kusesemsinya nje kuze kwaziwe ukuthi ukuthuthumba lokho kubangelwe yini kuze kusasa kungaphinde kwenzeke. Sifuna ukwazi ukuthi ngabe yini abanye bathi ihasi abanye bathi igezi asitholisisi ukuthi ibangelwe yini ukuchuma. Umbono ngewombukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Umthuthisi wekhotho ephakemeko yePitori uveze ukuthi akakazokubizwa ngebhoksini labofakazi uKelly Khumalo omvumi wayeyintombi kaSomapala walokha webafana bafana owabulawa uSenzo Meyiwa. Lokhu kuvele namhlanje ngesikhathi kulayelwe ubufakazi bukaZandile Khumalo obekatshiwa ngembuzo majaji malungana nakubonako esehlakalweni sokubulawa kwaMeyiwa ngo-2014. Yiveke yesibili le
uZandile Khumalo ethula ubufakazi bakhe kile khotho. Namhlanje kuseni igqwetha uzithulele Nxumalo ojamele umsolo wesine. Uthome ngokufunda intatimende ezifungelweko ezatlolwa nguKhumalo ngokwahlukana kwazo ngo-2014 nango-2018. Malungana nakwaziko njengomana wayekhona kwabo eForslorus ngesikhathi kubulawa uMeyiwa. Kodwa nakuvela ukuthi kuba yini abhalelwa kudosela amapholisa omtatho ngesikhathi leso. Yikho futhi ngize noma ngifika la ecourt ngaphinda ngoba ngiyazi ukuthi ngangishilo. Uthi bekathukwe khulu wabhalelwa nakuhwelela bomakhelwane. Khumalo ubuye wathukwa ngemibuzo ngelinye igqwetha uZandile Mshololo. Kwabonakala kunokuphudlelana ngesikhathi umshololo ambuza ukuthi ngakhani kunezwele lomsolo amaziko namkhanjani. Ngokusuka kwami laphayana uSenzo no suspect number 1 ibona babelweni isibhamu. When I moved away from there, Senzo and the first suspect were the one that were struggling or wrestling for the firearm. I understand that. So I agree with you. I'm not done yet. Okay. I will indicate to you once I'm done. So understand kwami usho ukuthi njengoba mina ngashiya uSenzo no suspect number 1 belweni isibhamu kusho ukuthi uSenzo wasithathwa yicombine. Are you then suggesting that as I left them there, struggling for the firearm, that Senzo then disarmed the suspect and shot himself? Remember, you are not asking questions. You are answering. You are answering to the court. The court, it is the instruction from the court. The court asks you if you can respond. Can you respond? And you understand the question? I don't understand the question. Kuvele nokuthi indlu ekwadunyuzelwa kiyo uMeyiwa yahlwengiswa ngaphambi kobana kufika amapholisa. Ukulalelwa kwecaleli kusaragela phambili. Kanti sisasekeza amakhotho njalo. Kuthuliswe ngelesithathu ukulalela kwecala labogada ababunane abasola ngokusahlela abantu ekuthiwa bebasathwasela ubujoni. Abogadaba bafotwa endleleni N1 kanti bogada bavikela isikela likaMengameli uPaul Mashatile. Namhlanje bavele ekhotho kaMagistrate weRandburg ukuyokufaka imbozo ebhayili ngemva kobana izolo izike liphenya ukuziphatha kwamapholisa iIPD libavulela amacala. Amacala abathwese wona ngelokusahlela ngehloso yokulimaza, ukona impahla, ukuchayela budlabha, ukukhobela umthetho kunye nelokukhomba umuntu ngesigidi. Hlangana nokhunye okuvele komunye wabasola ukuthi amapholisa ajamisa ikolo yabo ngazimbi njengombana bebaqaba ngokuthi impilo yesekela kaMengameli isengozini. Kanti ikhoti izwe nokuthi amapholisa la akhanga bikisehlakalisi emapholiseni begodu bathusela ubufakazi bombuso ngemva kwesehlakalo. Ungqongqotjhe ofisini kaMengameli uKhumbuzo Ntshaveni uthi amazwe ayingcenye yeBRICS nalayo anesikhozi neBRICS kufanele aqinisekise ukuthula kunye nevikeleko ephasini zombelele. UNtshaveni usingathe umhlangano nabaluleki bezevikeleko eJohannesburg ngaphambi kwembizo yeBRICS eyokubanjwa ngenyanga ezako. UNtshaveni uthi umhlangano lo uqhakathekile. Inthunywa eziphezulu ezivele ehlanganweni yeBRICS kunye namazwe anesikhozi neBRICS sihlangene eJohannesburg ukuyokukhuluma ngeentjhijilo omhlaba oqalene nazo. Indaba ebeyikhamba phambili ngevikeleko igcina yenza bona kunye nokunganzinzi kwezepolitiki. ISouth Africa njengelizwe elisingathe umhlangano lo ikhombele bona amazwe abeke phambili ukuthula nevikeleko. BRICS and the friends of BRICS offer an opportunity for a meaningful, mutually beneficial, inclusive, secure environment, but also global peace, but also economic development, so that none, in particular women and children in our countries, in the global south, in the rest of the world, remain afflicted by poverty and underdevelopment. Njengomana kunokungaboni ngelihlo linye kwamanye amazwe emhlabeni, amalungu weBRICS aphefumule ngendlela ezifanako. Therefore, India strongly advocates that cybersecurity is not merely an option, but a necessity for ensuring safety of people and international security. Amazwe anesikhozi neBRICS nawo bekhona kuchoko. We see that the world today is witnessing a lot of global disturbances, diversification, as well as at the very same time that we really need to work together to contain these conflicts and the common threats. Amazwe ngaphasi kweBRICS azokuraga ngomhlangano kusasa
kanti ipe se-Ukraine kuqale bona ibe yindaba ekhamba phambili. Nasibuya entolo. Ngelilanga sihlale phasi nabogogo abadala sithi nibona njani lina ukuthuthuka kwengubo. Indlovukazi yesitshaba samaNdebele ihlonitshwe ngengubo ehlanganisa isitshaba sabeSuthu. Ubukele indaba zesiNdebele ku SABC 1 nazikuphundileko ziyatholakala ku YouTube uthi SABC Iindaba zesiNdebele na ku Facebook isiNdebele TV News 1730 SABC 1. Izwangobatsho yokufuna imali ngokungemthetho nokubulawa kuyadisa ukuqedwa kweparliamentary village esembombela eMpumalanga ukuya phambili. Omunye wabaqatshiweko ekwakhweni kwendawo le uthi batsho ikhansela le-EFF limfuna 6 million yamaranda ukuthi angaragela phambili nomsebenzi. Sesisinengi isikhathi esidlulileko ebekulindelwe bona kuqedwe ngaso ukwakhiwa kwendawo le ngonobangela we-COVID-19 nemtjhagalo yomphakathi. I-parliamentary village kwakulindeleke bona iqedwe ngoNtaka nyakenye kanti kuhloswe bona kube likhaya lamalunga wesibethamthetho sesifunda. Umsebenzi wokwakha wathoma ngo-2017 pheze seyisithandathu iminyaka edlulileko solo kwathoma ukwakhiwa kodwa nakusesekude nokuphela. Izindlu ezikulindeleke bona zihlalisa amalunga wesibethamthetho esikhundleni sokubana ahlale lapha kuqatshwa khona ekubiza urhulumente imali engange 6.7 million yamaranda. The contractors will partially hand over those houses around November this year, 2023. We are at more than 60% in terms of the work done. Kusolwa i-COVID-19 imtjhagalo yomphakathi nokuhlayela kwenisetshenziswa zokwakha ngokuriyada kokwakhiwa kwezindlu ezimbi. Omunye wabaqatshiweko uthusele ngokulisa umsebenzi ngelithi ikhansela le-EFF lifuna imali kuye ngokungemthetho. The project was stopped. Then we had to pay him money so that the project can continue. And every time the money is finished to them, they will come back again. I'm not prepared to go back there and work again because of the intimidation that we are getting from him. Umkholi we-EFF esifundeni uColin Sidibe uziphayile insolwezi. I didn't get anything that speaks to a demand of a 6 million or a death threat. IDA ikhombele urhulumente bona angenelele. The issue of the guys that are requesting, that are asking for money from the contractors, this is one of our biggest challenges because the work ends up being neglected. Usiwela uvule icala kanti ikhotho iyale ikhansela elisolwa ngobukirikitshani bona lingamtshiteli usiwela. Umkhatsho we-SABC kwekwezi FM ngokukhambisana nomasipalada we-Dr. J.S. Moroka nabanye ababelani basebenzise inyanga yokubelethwa kwekutani ubaba uNelson Mandela ukunikela ngokusiza ikhaya elihlogomela abadala ngemhawini eMthambothini eMpumalanga. Kube lithabe emphakathini weMthambothini ngaphasi kwakamasipalada we-Dr. J.S. Moroka eMpumalanga. Ikwekwezi FM beyihlanganyele nomphakathi ababelani nengikhulu zikamasipalada ukugidinga uMadibe ekhaya labadala ebuhle bempumelelo old age home. Umjaphethe umphathi omkhulu wemhatsho eMpumalanga uNkosinathi Nduli uthi ngalokhu bengukuletha ibumbano nesizwe esitshabeni sonke. Kwenzeke namhlanje kuyinto enkulu kuqhakatheke kakhulu kwamambala kithi simhatsho kwekwezi FM SABC njengoba na kutshengiswe ukubambisana kwekwezi ubambisana kweSABC babelana abafana no-executive mayor Dr. J.S. Moroka nesigodlo ubabethu Mabhoko wesithathu sonke nje sihlanganyele lapha ebuhle bempumelelo ngomnqopho ukuthi sitshale umoya wokwakha umoya wokuthuthukisana. Bakwamasipalata nabo bebayingcenye yalomnyanya. Abantu abadala abahlala la kufanele ukuthi bakwazi ukuthi ekuseni basela amanzi afuthumele kwane lemon bakwazi ukuphola. Singumasipalata Dr. J.S. Moroka siyathokoza umnyanya omhle kangaka. Ihlangano engalawula mbuso i-Green Development Foundation inikele ngemithi beyatshalwa ekhayeni eli. Ritabile, we were able to plant a tree in honor of Madiba and also honoring the theme for this year being climate, food and solidarity. Umphathi ekhayeli uthokoza kaqedi. Isibuhle bempumelelo thanda ukuthokoza umhatsho ikwekwezi FM esenzele ilanga elihle labalihle kangaka. Ngokunjalo nabantu abadala abahlala kuleli khaya. Batho ba banthushike ba mpia mesamelo le kamo ko khona nna mo stilong ne tsa khona nna mo stilong. Iphatheke kuhle ba usesala umama lapho ngiphethe kuhle khulu
sidla kamnandi senza yonke into kakuhle. Amalunga omphakathi nawo abukile ubuhlobo. Isigodlo sengwenyama umakhosoke wesibili ngokubambisana nekoro yangeqadi kezamahwebo bembule ngokomthetho ingubo enanyathezwe yamathwayo wesiko lesiNdebele nelesisuthu. Ingubo le yembulwe ngokuhlonipha indlovukazi uSikhuthadi Mabhena wesigodlo samaNdebele. Umnyanya nje ungowesithathu wokwethula kwengubo eqaliswe esikweni lamaNdebele solo kwangomnyaka opheleleko. Inkhambeli zibonakele zembethe ingubo ezihlotshiswe ngokuhlukahlukeneko eziveza ukukhanya kwesiko lamaNdebele nelabesuthu. Indlovukazi yamaNdebele uSikhuthadi Mabhena uthi leli lithwayo lokubumbanisa intshaba ngokwamasiko wazo. Ke a leboha haholo for opportunity ne ba re fileng yona ya ho kopanya di-nation tsena tse pedi tse aparang dikobo ka lerato le mofuthu le ho itlhompha. Mme yena ya rona ya mpalo intle haholo wa bona le nna ha ke apere ya kgantsha e bontsha bokgabane ba setjhaba sa Mandebele. Mme ke thabela hore be ke mona je ka ha ke le teng tjena ke tlotla ke amohela le ho embrace culture ya rona hore mafatshe ohle a bone hore re teng re a phela. Ingwenyama yamaNdebele umakhosoke wesibili uthi kuhle ukubambisana nabo somabhizinisi bekoro yangeqadi ukwakha umlando wamasiko wabantu. Umbhalo wesikhethu siyawazi sonke, mara kunezinto ezingaba nombhalo ezikhabisako lezo nezokukhabisa njengale ngubo lezi sizibone lapha zingubo ukhabani engicabanga ukuthi ukuhamba kwesikhathi kuhle ngelinye ilanga kuhlale phasi nabogogo abadala sithi nibona njani nina ukuthuthuka kwengubo lezi zesikhethu la. Abakhiqizi bengubo bahlanganisa iminyaka ema-70 nonyaka nje bathi basayibambe njalo yokusekela amasiko wabantu. The fact that we are the leading manufacturer of the traditional wearing blankets for the cultures in South Africa and Southern Africa is an incredible privilege. You really get to touch people's lives at the most important moments of their lives, and I think for us that is such a blessing. Umnyanya lo ukhanjelwe nabosaziwako kunye nabasekela bavele Lesotho. This one is Lesotho. Ona ka tlo supporta auswa ka mona re tle re le Basotho le ntate re kentse dikobo tsa Sesotho. Umnqopho wengubo le kuvuselela ubudlelwano besitshaba samaNdebele nabesuthu nokufundisa intshaba ezinye ukuthi lezi zintshaba embili enarhenikazi le ezembatha ingubo. Ngezemali iranda linzinzile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Sithokozele ngendabeni kuzwakele mbukele ekhaya lotshani ngomvulo ke sicaleke ukuthi bunjani ubujamo bezulu sibona lapha inkomba zomoya lapha ke egwineli ngapha ngesewula nawuthi uyaqala utshinga ngale ngesifundeni sangale ngaKwaZulu Natal utshinga lapha ke eMpumalanga nengciyeni encane yangeLimpopo sibona lapha amathutshana wezulu alinganiselwa nge-30%. Akhe siyoqala ukuthi kusasa ngakhani ukuthi kuba njani na sibona lapha amathuba wezulu athi ukukhuphuka atshingike khudlwana lapha ke esifundeni sangale ngeLimpopo sibona lapha ke ikungu endaweni ezinengi abantu batsheje bayelele khulukhulu ke ekseni nazabe bachayela nalapha ke esifundeni sange Western Cape sibona lapha amathuba wezulu alinganiselwa ku-30% eligwini lingetshingalanga ke sikusuduke ukwazi ukubona ukuthi anjani ke amazinga wokuchisa sibona lapha isifunda sange Gauteng sibekele ngamafu kupholile endaweni ezinengi noma kuzakulala kuvuke kumakhaza nje siyoqala lapha ke eLimpopo ukuthi khona kunjani na nakhona kulala kuvuke kumakhaza ziyafuthumala ke ezinye indawo njengeBilabila iliphalale nalapha kubomusina ezinye ke ziyaphola indawo ezinengi zangapho ngeLimpopo lapha eMpumalanga
Mpumalanga sibekele ngamafuna lapho kulindeleke khona amathutshana wezulu kusesemakhaza isifundeni sekhunda nokho ke yona nalapha eMusina buya nganeno kuyaphola nge23 ngemva kwamadina siyalapha ke KwaZulu Natal sokubona ukuthi khona kanjani likhamba liveza ihloko hlangana namafu indawo eziningi zipholile lapha kokustata khona ke kusesemakhaza nawuthi uyaqala eDurban kubo Richards Bay uLundi ngemva kwamadina kuthi bo20 libuya liphole ngalenge Eastern Cape libonakala lisesemakhaza endaweni ezinengana libuya nganeno ke lapha kubomthatha nge21 eKomani nge20 bese ke kuthi ke ezinye indawo libonakala ngathi lisesemakhaza noma lala Western Cape nayo ke injalo lapha eKapa lodumo kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi ke iBeaufort West ibuya nganeno iyafuthumala iFredendal neClan William sibona lapha amathuba afuthumeleko lapha eNorthern Cape likhona ke izudlwana kulapha endaweni zabo Springbok ngokuhamba kwesikhathi ke isifunda siyafuthumala lapha ke eSutherland khona ke noma kusesenjalo kusesemakhaza kusesebusika abantu bazangibatha bafuthumele iFreystad sibona ke ilala ivuke emakhaza ngokuhamba kwesikhathi iyaphola kuthi lapha eBothaville ngemva kwamadina nge25 siyocala kokugcina isifunda sangaleke ngeNorthwest sibonakala sifuthumele endaweni ezinengi iMahikeng nokho ke yona ipholile neRustenburg ngabo 22 kodwa ke indawo ezinengi noma zilala zivuke emakhaza ngokuhamba kwesikhathi ziyafuthumala sibona negodu ngesikhathi esilandelako dido